Ebra sense ma hoto am. Ya boaboa no se numre no nsia ka hyebo no. Ya de mo kyerɛ mu nyina da eba ebesom. Na ye ka mo sense ma hoto a ya boaboa no se numre no nsia ka hyebo no. Ya kruche ni nyina da egogu yen abefo tentan kase ne so am. Na ye DLFM online.com. Eni wache nso ka hyebo no enam DLFM yen app no ena bio. Tinin app no nso yen Facebook ene YouTube eya adwuma na ye DLFM 106.9 ka hyebo yi ehun foni any videos ahodo nam so am ubenya bi ahwem emre sem ye badwa adwenkyere no akenkan a na eye Facebook no so at DLFM 106.9 enumre yi ensem titiram ebedi kaseboro makotini bi ane sei idane bekyere mu wasante mantrem ne yakopiem ewo boase awie ne de beso mo sei yamofra wo mo ko school ewo boase senior high eye technical school num akoto ahye wo headmaster so asibram no ade ntom tusu sei ode abofra bi afine wanya bosumi be yensia akwhye fom ewo school honom na meka sei aposifo ache adusuafo no pole ensia ensambe na todwa ewo kire de mu nkire mu ebesom MC Adema Kwada so edidade abofem o mo be hyase asi 24 hour economy market ewo Kwada so na Ghana fo beka ya na eye osana boso ne toso nsia ewo mfempem no ne adunu enum mu ana o man Ghana asoafo no omenmu akanifo a wano mo kɔ boase akɔ na galamse nkyekira konkan na yatufu magudie kwampaso no omukonya nkwanhye wa yesikaman ayeye brofo yetu eno no wo asante mantemo mu nyina da hwere mo nkwa na de hye ho no makase kirem sei o man Ghana mampeni ene endi sam yokum mpenifo pi be hye o mo bona bepem sam na yekase yi ekine na nya afe bohye no o man so Administrator Edema Ghana Medical Trust Fund adodo na anim se friend se Mahama Cares no edensem ediato eye gamanche anim so omombu asane ebe ye omo so omo yare kranko no obetimi asomase yede ne be kire mu akopie o my Ghana yato ya mantem dia yenkopie mu wasa Amemfi Central ade hye ho no no omo ne omo ahemfo akase kirem sei wono mo akwan bibia anyewu afi nso anyinam kane a won sensem network ede bo modern ade ye se course nyina enye ombibia ebasa enti aban emu awore momwa management Edema Kofo Technical University atwe eye SLC Jumedi enukoso ewo campus ono masan ewo abra ye narcotic control commission for echi eye school for edu ye ka mo say adwumako kusunku bi ena esu ya sinde dika no eye fast trade ena finso pram traditional cancer ena esu ya sene efiri se wonom ede afasha sunuku bi eba na betodwa ewo pram yankopon eye adoma eno betodwa ewo sana abosomi ayewo mi ne de toso dunan akopem ne de toso aduasa ntibu aho pa yankopon ye adoma pram afiwei homo afasha no enya semkuma kura from the 14th August ekopem 30th August na ho be de pa ne nyina ne sem ye padwumade sunkon eho ntoma ewo 14th August no ye wie pe ne de toso mienu ne be 15th August no ye beye music and cultural display enyom to obekọ bi bia na nyombo obekọ so na ye bedan na fade na mamre di no enye asemkuma data so eye miensa no eno beye vocational training day 1 insane djuma chachire bekọ so ebenye insane djuma pia ka prewu ntua biem eno wachi nso on the 17th August eno so ebeye vocational training day 2 eno so ho beye the pam insane djuma chete so emienu no eno so ka prewu ntua bi entibu ahompewe na opeka ye motom djuma de asunkwin no eye fast trade eye cultural and afin so food festival and a band bo de na bo a Yankopon ya adoma on the 14th ekopim 30th August ne yankodi pram homo afahye no hye se dwuma de betodwa ewo pram Anglican Park enyi mfuru na wo ba medofo wani beje pa Debiara da sama meka ne se nsuo wo ho eye nipa nkwa enu ntu na waso otimi bomodin ahye se nsuo a obenom ne betimi abo adwuma ye ewo nipadua nim nsuo so de wo nom na wo nom de eye FDA fo nso agye atomu American fu Lumba super e de ama we ne enumre ye no ana Ghana fo ne amananufo ni na agye atomu Oba eye DLFM ye premises anom ye wo North Legon opposite eye Wisconsin International University uba onsa ebetimi akalumba super ni bi sanso na sa open dodo eto atonde afrempenifor ewe 0549 889685 and 0549 436616 na sanso na ye ka mo say adwumako osirinku bi ewo man Ghana mu a wo mamade mbɔso ni titiriw efa dwumadi ahodo a wudi a wo behia live band wase no wo masade nsere bakoda wo maso kwampaso
ebia na wo ye wedding wo ye ye wo fie anase bia wo birthday party wa woda na wudie eno akire no ebia na wo ye graduation anase church program sonso no hyemudie no ene dwumedie bia ka mo behia mfidie a ye live band wase no momfa nkwada ne fair group band if you say fair group band e won firi papa e betua besom esompa yana se kwampa so pam if you say your quality sound ene your professional instrumentalist ene wachi nso your quality instrumental ye ba medofo wani baje pasa yen ena to nsafra ye say ye mesom wom ye kira kwan ye wotema committee 22 Bauro so inside hono man ye wom ya homa to phone 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 we ni adwuma question say yentena se nanumre no yemfa kase bo ne kire mankasa emesomom akenkafo benu a yese nkonwa besomo no edi ameje so yo wofa ose ade ayo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bona na otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kase bo no ekire mankasa ebesomo nansa na no me wofa rose gold wo si di ye kase bo no eye de ba dia Wadama ebana nsempatie amamu nsem dia kase bo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bo no nie aha ne nyina yeti DL News. Yamamo akwaba afeto amerikane share yen ewo Facebook and afinse YouTube na yemfa kase bo no enchire mankasa ensamum Ghana for bakaya awiei ene de batu manum say wodo wani kire mu awasante mantemu na kopiem ewo boase kurodua ne mu am ye go school pon ba kwa no eye school to aso ye kan say senior high school ai no dia that's why your boase senior high technical school na beto dwa say adusuafo no esusu say wanom head teacher akotu anamon bia eye mfremasem eti o manga na mento mutu hye no so edem na hye o manka sensem epapa no suma nyasem kuma kram na meka say ahoba mmofo agye oboase senior high technical school no aboso boase be ya ahoba mmonsem ebetimi akonkane ede ama school no na nkrane na kirem say ahomachin ana desuafo a wodem ko school ewo boase senior high technical school no emlante wa ne mabunu ne bi esu say wodem head teacher ne din ede Abdullah Zakari papai omsusu say ode abofra ketwa bi akotutu school campus wonom ede na hyefom eti wonam ntiase na mu kire mi say de ntia koba ne sane nyina no emra ahomachin ebodu mienu epa ho sema aduasa ekopem ahomachin don ba ko epa ho sema aduasa mekire 12:30 am ekopem 1:30 am ana mafane bi huhu say I say head teacher yi ani din di Abdullah Zakali ode bibia kwa hyefom honom ana mba modin ase da bi moma yenkwa adekora head teacher yi okwa akoye omunda tente koye a one wasi awie nti okọ ana mafra bi fa akiri ana mko hu say I say ode bibia hyefo yentutu hwe ya omu kire mi say abofra keto akora fi ni wanya beye bosum beye nsia ana papai edina hyefom no modin ekobo mfefo amane say momese ne yenkwa hwe na head teacher ni din ede Abdullah Zakari ode abofra keto afi ni wanya bosum num ekwa bosum nsia kwa hyefom etima yenkwa kye na bosum eduoma buru ana mkotu hye head teacher iso ene empeni sesabe enso bo wakasebo enkasa petepete me ho omoto ne hye ne so a ahemre aheden wo mu sibram na papa no suma nyadewa wo mu wie yenso teacher ni bungalows ahoto mkoto hye so ase honom air conditions inkunwa na hwema papa ni nyina wo school honom nyina ene wachi so headmistress o manfa nche no o mu akwa sese ni damu niam wo school ho nyina sese campus niam pim o mu wie na mu kire mi say eye school fam ofra na o mu wo fam wa no nso ebinim akwa wo mu head teacher nati entemo so sabe mo fo abo no so mo so mo nye ne de be ye modea o mo to hye o mo so nso ane aheden ahemre wo mo asibra wo mo pa school ho no ma nya dewa na me ka say head teacher no ena mo hwe a school fam of father hwe no na no odin we preplanti no me ka say oda konfo anoche ayeresabia doctor fo ejane so mo ebo no kwa ho ba na nyankopɔ be ya dom na papai ne nkwa etimi aka ne nsa na me ka say nka ne kire mi say
Podi for the diam, etumi ekotu abofra ketewa. Yesu safi ni wanya ebosome poroporo enum ekonsia no edna mu no akwakosha eye esukotwa dekem mekire motwira podi for guso amoye mu hwehwemum. Na meka say openipa na se maame ono na eye oboase MC. Eye onu minyamfo eye 40 love apia. Aka say kirem say sana montu a adusuafo na tu no emu eye ne ya pa fi say wonya nkra no bo no homoden. Efra oboase police commander say senior de asie ni. Podi for no kura kirem so modika ho dada. Sesi ahoba monsem guso ekoso mo fra no se mu poro basia de match wono man hwem mapa. Eguso a ekoso de nsem sei. I had a call that they've attacked the headmaster of Old Tech Secondary School. So immediately I called the district commander to find out. Luckily for me, he was in the school already. And so far we've been able to curb the situation. The school is calm. Everywhere is calm. But we are planning together with the regional educational director, together with Obuasi educational director. At the moment we are doing a roll call. After the roll call, we will ask everybody to go home whilst we'll continue with the investigation. Yes, they were arrested, 6 of them, and they are in the police custody as we speak. Yes, they destroyed, I think, about 3 bungalows and 2 private cars belonging to the headmistress and the headmaster. They vandalized the headmaster's house, apartment, and together with the other 3 houses. At the moment, he is at Confanoche. No, when the incident happened, he was rushed to Anglo Gold Ashanti Hospital, and then from there they refer him to Confanoche Teaching Hospital. And of course, we've done our part. As a mother, I came here with my coordinating director together with the security services. We've all spoken to them, hoping that they will take the advice. Like I said, they are all going home to continue with their parents' advice as well. Until then, after the investigation, maybe they'll be called to come back to school to learn. Any awuti ye ono anabo uramu awo boase kurodu animu a oye aban anam sini mekire Obuase municipal chief executive ne den ade oniminyamfo for Love apia kani ana wote ne nkan nanu si yepe na Obuase municipal police commander superintendent Mahama Idrisu enso akase chirim se anamuntu a adusuafo na to ni yade a etia oman Ghana mara sempo mosusu se obi etu anamon bi a etia mara modi ambaise modin akwakwayi ahobamboku police force tiri ma modin abeboa na mara so die aye adwuma de santi oman Ghana mara no we ye pani a wonhyehyɛ a wo foma yade efa ekwan yade wo fa so sanso na we ye sukuu ni anase juvenile anase wusu a wonso so no eno nkyerɛ sɛ mara no wo foma befa ho adi de santi sana mon bone ene fomso na mo amofo na tu ne wono mo asese japade pii wo Boase senior high technical school num ana afin so okyerɛkyerɛ no mahwe na prepare ne saa no oman Ghana mara eso mu nti no emofra no mudi ani mamutu saa sabe ana mo bone mo ye saa nyamla nsɛm no emu pode 6 ensia o match wonom enti am mesre free neko emofra no hwema hoba mo nsɛm so ene de ne sia de ahoma mo sɛ school bibia dade a o mo hwɛ na mofra no wahwɛ a wo mbekɔ fie na akyire no o masaba na bibia ye kama e de ma wonom. You are our children. We have children like you. Remember, you are here to learn. Is that not right? Your main course or your main focus being in this campus is to learn. Is that right? You should also remember that you came from individual houses, and if you involve yourself in any case and you've been arrested, you'll be taken alone. So don't involve yourself in activities that will not bring any meaningful to you in future. Like they said, all that you are doing, you've been monitored, you have files and you have records. All those things will go against you. One day you become a minister or you become a president, you become a doctor. All these things will go against you. Please, with all due respect, whatever is the problem, calm down. The police are here because of you. Since yesterday, I've not slept. My commanders and other people, nobody slept because of you. We want to make sure that you are protected. Is that right? So don't take the law into your hands to cause damage to the school buildings. They are for you. If you cause damage to it today, tomorrow when you can, where will you sit? Or if you spoil it, your children, next generation will come and benefit, and you are spoiling it. Remember, don't say because you are serious, the law does not work on you. We have laws in the country. If you are an adult, there's a law for you. And if you are a juvenile or a small boy, you have a law for you. Don't say because if you do anything, because you are students, you will not be held responsible. So please,
be mindful that whatever you are doing, people are watching you. When we get you arrested, the law will take its course. But we don't want that. That's why today we are talking to you in a peaceful manner. So please calm down and let's have a peaceful environment. The big men are here to talk to you. The media and everybody are coming to talk to you so that we'll have a very good solution to the problem that you are facing. Thank you very much. We love you all. Any uti ye ono anawaye obuase Municipal Police Commander Superintendent Supu Mahama Idrisu ena mote ninken. Yantoa Kasiabone so na eye MC Edema Kwada so ayonyonyam for Eric SB eye Endrab na Dawsanabo som ne de toso enan e won fimpi mienu ne aduonu sia imu e de dade e bo fem o mo sha seso musi 24-hour economy market ni bi e wo Kwada so na ya de ye 24-hour economy market ne no e kan ban dwumadi o mo de ba ye o mo hwe se edwadie nso ebetimi akosoro na nnwuma hodo nso ye ma ni mabunu nso no etimi enya bi aye ewo mantama hodro no so ewo mangana mu na musika sam etimi akosro na braju medie no ekosro ensemchofo edu honom na MC edi tudwa na ochemu se obia egitum se project we ekan aban agenda ho ode abasa obeyen sakraya hodro ewo yensu yedwadie mu ewo mangana mu a obia betimi aye ejuma fiti anopa ekosi anumre na chese etuamu sa okwa ya de a obetimi enya bibia ope ewo dwemu honom na no anyonyafo Erica Sibe esanso ede nsema de tudwa echemu se eya ade almost de sajumedie we abasa ne be ya nipa omobo peso ewo edwam ahodo no eso ebetimi atena omahwe so sa ho ban boku ahodo no so bebo adwadifo ne ho ban na ne mo mbeye bia no bibia betimi abetimi aye eye abefo kwan so fefefe enso ewo manga ne mu no sanso ede tudwa echemu se project we eya ade amabunu ene ma tichi wo mo wo kwada so no mo so no ebetimi enya sonfaso Damasini di kan ye di asede ni kabia ebema ye president through ye regional minister and ye sector minister na ya president abaso e wa de fefa wama ye hu wa ha saade we no it goes a long way to tell us enya stronghold e na de bia so bi ya de e wo na bia obehu so ye Ghana ni bia na so so enjoy national cake em se me di kan projects akese a ye mampanyi e de abrain sa na nenso ya te den ne ye dwa ya ye si me no nyankopon ti aseminim se ebebua Emma Mabu na wa no enya adwuma ye na me toa so say ye nuanom a na ete ha no no so no ye nya won wachiri di da bi da ese make sure say once na won te ha no de open shares ne ho ne me wa ha no no ye ne onyina be di nkomo na ba bi ye betwa e de ama won say e bi afiri akoka no ye nuanom de nefo mo so mo fa na mo so mo fa nyam adwuma ye be hwe ne aye ye nya nipa body for o ye Ghana for so ye Ghana for empo so won ye Ghana for mpo a ye ne won na ti o man yi mu on boa yen e na me ne wo ka say sebio so bi beto je ni obeko bantima no ni bo be dia chi ni ote kwada so awo to adentia aha na je ni market na ewo eti ni na ye pese ye nyina ne se ye pese ye ade a se a obi ehu obehu se kro nanim apeya eno achi no edwa na ebedi mu mu no de eno de nye problem kwa enti Eni ya uti ye municipal chief executive de Makwada so ye onyonyam for Erica Sibe na eno echire anananan kansa baby ono edwina sewe so hene ebo aban no abaso so the project say etimi di abakwada so san say beboa ama nipa omobo peso edwama hodo na su betimi ate na masanso ahwe say eye mebru ne manso no ebetimi enya adwumaye dey so ye de ka ho na we nyina achi no mo ma ne emso hanko say eno nko a yesre omampanyi say ene ya ode 24-hour economic market ye de ba he omane nso hanko a ni akwada so constituency e deserve bia no omane nto ye na yenso ye ka ho ena oman no eye oman se ya gina he ya mo masase o mu de be kwada so constituency 24-hour market ya mo masase wo de esi assembly amudi bu oman no bibi biara ehia mo do to nananu anima ye be ke wo bo de kwa ye be fa so ma omani chichire omani nkoso eso ayeye no ye beboa emebunu aye ba sese omom ti fie doso omoni adwuma ye doso mo ye we nyina na mo kai se ekwan bi ba se esese ye fa emobrin bu adwuma mama ada so constituency ye chefe wo so mo ye sanka ye nkola ni guha bebre aye ni adwuma ye mpanyimfo de abo sese ye ko kakra bi ni ye ko omo so na ba be se anan nti so
mo anya dwuma pa bi ani yesu entwa sa pa bi anto ama ho a eche na dwumadi a mpanyimfo no sha ase nyina na akwa kwa Eni ya uti ye adwuna seri osohene ye nanankansa ababio na ne krakramu ana contractor project no ehye ninsa Mr Michael Amankwa esre MC so momode anfa police for embra site ne so ne be ya ne momudi ba bedi dwuma no omo so no ebetimi abon ban the assistant residents and the sector minister main king the regional minister and the municipal coordinator and the MCO. In fact, you need to be brief. Say among the contractors, you are fine and say, yeah, in the project, say, now you say about 3 years, 6 months project. Yeah, then you say, you may not to 2 years time, 24 months time. See it may be a project. You have to say that a bit to me as I say, near my one can say, you were MC, they over the mine, it's me a project, or more men, I can't be deliver. Was a bit a projects, I hope to be or other areas. It's where you can't me a bit. I heard say by next week, near me not. Eni ya uti ye contractor 24-hour economy market ninsa kwada so Mr Michael Amankwa na amanibo ye nsem choni Barbara Cranton e different sentiment mu ebesomie yantoa kaseyebo no so ne yankoso anyine mo my Ghana ya sentiment mu na empeni se yeduru amanfon so a na yakai yanom na Ghana fo beka ya na eyosana aboso de toso ensia ewo mfimpi mienu na yadunu enum na yewuku da tuntum de se na wuku da yam ena o my Ghana asoafo binom ene mpenifo mka biewom esoma manyokuo ne wo man ana afi nso asrafo ema etu ewiemuhyen fa sa wonom ekọ oboase kuroduanim no makwa akwaye nkyerɛkyerɛ de ama o my Ghana de hia wonom etu fumagudi afiri sɛ fumagudi etu a enipa bi etu no kwati kwanso no ama atoye nchem ene wo haw ne abenedie na o my Ghana ye die free say yensuo eni nyina aye ti pampa je say eni adi brika ha ye mpam ya tena ya sei ya kwa ya hwe ye ho ahye nyina no ye sei nti no omonkwa ye nkyekere na kwabra ne obetufu magudie ntu entu na ye kwampa so na no na fofia nto ata ewie muhye na de o my Ghana asoafo yikwei ene nipa mu pode nwotwe 8 aka ne osoafo no man ohweyen ahoba monsem so Dr. Edward Omaneboama ana afinso eye former environment science and technology minister oniminyamfo Mutala Muhammad bemu wo eje o mokra firi o munsem a ewie muhyen kwateto ya ejato mu nyinada ehye dwere bem na enam ne sente no nyankopɔ ya atoma ekene due eye ya watai na enya afe ba ko pepepe na adehia wo mukrom ena nkwanhia si ye ewo eye sikaman brofu yedun ewo o my Ghana sentiment mu ena o makasa echiremu a empenisi sem se yendu amanfo so na yaka ya no mti no yankopɔ ya adoma ekene yafe na so wonom ebobna wonom esu efiri se ewiamuhyen kwateto wonom kwayim na ba ne sa no adehye wo krode na bomode adi animu efre bepo tenten etia hasuo ekohu ba bia ewiamuhyen kwato ye mema kukuduro fa wonom ansurade ebo modi bomu chidom ebo aya momko hu ba bia o my Ghana srafo ena afinsu adehye a wonom koka adwamu bemo ba bia ewiamuhyen kwato ye na mo kire mi se eba ne sa pene empenifo de billboard kasie kosi ho no ma se wo kɔ eye sikaman brofu ye durupe ade ba kwa betum wani baba so pe eye o my Ghana mpenifo a wonom wuye ewo wiemhyen kwanhia mu no wo mfoni na ka wo se emri bi atwam afi ba kwantam ni na o my Ghana de hye o musomo man ebeyen nkwanhia na mo kire mi se ade ba kwa tete o mo pa no eye se o my Ghana mpenifo de to o manim se enam nipa kukudurofo mu di kan ekọ honom ko hu bia ya nkwanhia ni si ye no bema wodi o manim no ne den ade Gideon Oduro na mo hye ne bo se sakoba sa kwanya ba na mpenifo fa o my Ghana srafo adwumayefo a be kire military recruitment no wo mefa na adwuma afa nipa wo mo ka ho adwuma ene wachi sikaman bofo ye dukrodua no so ene ma pinihia won medi kon makwan won be siesie o makwan nyina kama
edi kota egusutum na de hye na fidie fa visa wonom so ahu niama enye se kwabra ne ehunum ene wachi nso aresabia bia mpanifo si a eno so aka nsenseme mpanifo beto asu asinika maboa sabia bibia be konkanen ede ama wonom wo mu kirem se bepem na me no kasai bosha Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama kwahye ye no alata momman ode dastem pada fa ne motuom ode ne sa hye ne motuom achese wamfi wonom ene wachi yam papa Johnson esedu nkatia ana afi nso asante mantem suafo oniminyamfo Dr. Frank amakwahina akwahye ebo ne nyinada akwakwaye hwebo adasama won mani so the senti Gideon kirem se bra wo bra ye pansa na okwakwahu asuafo ni mpanimfo yi emu pa sade na aja ahomte eduba bi kwabra na yekekere de so ana ne nyina chi bosha mfanimfo hye won manye into omo sere mpanimfo mu de omo sese na bani se ya emo ya dodo de me hu na kire me ablabom ne de eyemi ankasa because forest amewura mu da na atorenchem se etumi esi na me wura forest mu kra na me hunu ekwan a me nam so ameko enso me nim se nyankopon na edi mani ma o de me koye because neding pa neding pa ya mesre John Dramani Mahama ene asiedu nketia ne na pamfo na omo ba ha yesre omo eni dimu ode omo medini ha no kra na ode omo kan ye se ye bre because alupe pass na omo chicha ye no kra me ye kosoro me na me fa boys ne yakosoro ne yakoswa omo ma 100 cedis ye koka omo se omo ba fa ye adwumenti ode ye ne sa ya bre widim pa ya bre ankasa manka na mboa obiaba gideon na me de omo ko me Ghana boys ni nyina me ko twen enema wo so omo twifiri soro biaba no boy bi kura wa sei enema yentumi so wo ne so enso omo nkai ye ne ete na yesre omo so man kai ne a skade yemfa nya hwe bat yenso yebetumi akasa se de mama me opportunity na me kasa no enti wei eye owura wono no owo sikaman brofo ye dukureduanim awa sentiment one nipa odi kan ekohu baabi a wiemhye no ekoteto ye no na ne wakire nanamo ako ono ne ye benkumhene ede masikaman brofo ye duru ono so aka se kirem se obesre Ghana mampene omom ka biegum osra woro mata kroni hia empuntuo nim emuapi enti se de mpenifo hye ho bono omomode ameye ne sa momo ya ne se after elections no campaign ene de amwa enti obesra bande adui boshe no mundi so ente sa de a ba ha omo pa na omo begu nsakura there so de ka ho na we nyina achi no ma ne am so hanko yese eno nko a yesre omampanyi se ene ya ode 24-hour economic market ye de ba he omane so hanko a ni akwada so constituency e deserve bia no da bio ene a ye pe no kwada so nim ohun enti we kwada so for montwen ye hwese ense beka nana amoako eye video na na okay aban phone penny for the buy should get your crown so buy but omo share boss 6 months kwa no moda ye kwa aman edu obe wo ma kwa no manye on promise e community center so mba ya man ni nyina ye hu ho hwe opin that time as mfidi abakwa mfidi kwa nya adwuma that time ye mu de na sha ban se sakesi di kwasi ye na otwera omo ye di na otweda wa banye nim se afi no ometu aboa ma ye di afi no ewa enso mi busa semma so on tefi ti bibia ma kopin se yawada ukara yawada de ne besi kopin se na otweda ne besi entefi ewa bam eni a wuti ye ono ana waye benkumhene ede masikaman brofo yedrubia ya o my Ghana to yanche meto yen ewo sana boso de tosu nsia ewo mfempem yenu ne ade nu enumu no eho ene si yo ne de hene benkumhene horom ne din de nana amoako ena wote se obobna ode ne nsem ato de yakasebo enemu Yantua kasiyabo ne soniembo ramu ewa pomuden ho nsem na administrator Edema Ghana Medical Trust Fund adodo na nimse friend se Mahama case eye obobi adakun opoku ede nsem ede ato na nanom ahemfo anim so omomodin ahese Trust Fund eye campaign omoye no omo betimi ahyemu den se ne beye ye Ghana fo ayare nkrakro elde omoso no omo betimi aso omasen ewo sikasemu na ye Mr. Dakun opoku ede
nsemi edit tudwa ewa abro konsrahwe ewa gamanche ye kentakite ko eyechuru a otoso mienu enchen ana ochemu se we ni na ekan ye fan stakeholders engagement omone na nanom ahemfo ye mpenifo ne so no ehyiemu no matimi atwetwe nkomo etimi ede afa ho no tie ochirema ye transfer na yade omote ye sane ebe ye Ghana fo omahwere omugidie anam so kra agise ebinom ekoton omabusuafo agapade ansa na omoso no atimi akwakwasa omho yare omo omanya cancer ye kidney yare ni bisa so ana akomamu yare no se kobasa na cheso mahwere gidie omo ni se sika ni hono mo de beso omho yare enu nti no mo honom saa na cheso omo so ato na nanom ewansie do ebi nso de edu hono ma na abusua agapade na omakwa akoton sa na ebe ye omo so no ebetimi ahwe omo ho no omo wagidie pansa na nanom ahemfo de eyade omutimi ene aban ekasa amadwumadie bia timi ekosunto osrewom so omo momodia ehwese campaign betimi akoso sa na ebe ye besikase ma omo nso ebetimi aso eyetimemfo no ombetimi aso omasiye papa na ekoba so omo kohwe omo ho yare ne so asikase mu no anya ade no so be ye omo dadwen esan se ye Ghana Medical Trust Fund no ewo ho ede mawom aban edi sika ehiem campaign timi koso a ebeboa ye papa. We believe that by the end of this presentation, Your Royal Majesty will have a full appreciation of the journey we have begun and the impact we hope to make for the people of Ghana. Your Royal Majesty, although the Ghana Medical Trust Fund is a national institution, we recognize that its success depends greatly on trusted leaders like yourself. Traditional authorities remain the closest bridge between public institutions and the people. Your voice carries authority, your counsel commands respect, and your influence reaches communities that government alone cannot easily reach. We therefore humbly seek your blessings, your guidance, and your partnership. We hope that through your support, the people of the Ghana state will become ambassadors of this initiative, helping us spread awareness and ensuring that those who qualify for support know where to turn. Eni ya uti ye administrator edema Ghana Medical Trust Fund adodo na nim se friend se Mahama Cares Mr. Obobi Adaku Opoku eno echi anagamanche king take ochuro tosumienu eso edin sem say edituja. And I believe that you make it efficient because what I have seen today is efficient. I will not say much, just to say that more grease to your elbows, and we need all of you to understand that healthcare is premium, and it should be prime in your agenda and policy of government. Now that you found yourself working for purpose to make lives of people healthier and better, I would say do it with all your heart. One thing I see that is wrong with our healthcare is the after service. Because people have surgeries, specialists treat them, post-surgery problem, complications always end up very sour. I believe that it is about time that we research what will make our services complete and efficient. Eni ya uti ye gamanche king te kochura otosumienu. Ye nyina weswe ne yake kama dwen kira mode aba o Facebook no so no emfanso mo ewo kasebo no emum na yakọ Facebook no so a me wo fa se ye master plan adwini akentampo de aba na wo kire yen se ono ye policy analyst and if communication officer edema MPP ewo kentampo not ho no no hwe yefi no se galamse no se de aginsemu ewo Ghana mampeni nyam papa John Dramani Mahama breso pam into wo hye ye boso oba o de AI ebe ko galamse ewo hen obisa the Ghana mampeni wo modern na ebe ye ho bibiwa na bo hye na wo hye ye no wo mo twen wo de nchia kase ma hona bo David Boache Bono East Regional Secretary still maintain na me wo fa se master plan junior kentampo ede ebaye na me wo fa se Richard ahwede aba no wo so Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa mo som Ghana som papa na ode ya se na dwumade a ye bosom omanya na kasebo no oye official mo de sano manama na nam DJ Ghana man fide ni so boche station DLFM next ene wo hwe edi Efrem na pega de aba na wo se na Ghana man peni John Dramani Mahama o kire ma sabe aguremu ye yimumu na mo so aka wonyo mmaako o kire ma Ghana fo ne NDC fo a mo se de biada Ghana man peni nsan ko ne tetem no de na Ghana man peni aye sonko enti
Most on San Quajina be na wanga sa no position no aya krado e twen mom na Kofi Parliament dia bana or say in fact kasi abone de mo de pa e mo de na ye kra e wa gona bobikuma apa na no so hwe life animre yi ode ne de ede aba Ghana ne ye ba nwuchen ofie ho no mo sofa na me sofa eno na ma ohena pakan emu ye ha asema de dwane me nwa fa asefo a wonum wo oboase empotem kuro ba ko edi anda so esikaman bofo yeduru eho ene wie muhyanya na oman Ghana soafo a aka ne oman Ghana Defense Minister Dr. Edward Obonebo Omanebo amamka ho mkwanya nkwanhia wuye no omo kirem sa ban hye omo bo se anka asrafo no omo di bra na dwumadi omo di no sabase yefo madwuma mafo omo adwuma nanso enipa odi kan kura kokon ba bia nkwanhia ni se ye no bepem ne omanfre no bosha omo hye omo kwan bi bia mpenifo na mfi enti omo sra ban de aduro no aya bosha no omo hye omo ni so woni ade hye ya adwen se bosha no omo ni so anase odi omo awu a omakohu omo a we hu hia compensation bia nto omo adwenem ahomade dem 0534050199 0593406565 kobrane ade boto enimpa mu ne hyem awsoaye mo hye bo se wo ba ebefa wo menya kwanpa wo menya armed forces recruitment ni bia koye ba kumpo anya adwuma nti asemeda ho nie mo no omo ya adwen sei esese omo seka bibia na kofi check lines na ayesa no mo de to akaja enti ama lines na aye bisibisi basa anti bo modern anse obetumi a check ama me na yentie Ghana fo adwen kyena homa ne da so adem 0534501990 0593406565 obo ase nkwanhia ye si ye no ehun sensem ade hie ya de sire mo se hun sen maadwo ye jada udine ba bia kasa free me pato me kasa fi asana ahun fa udine ba bia kasa free udin pato me de Enquires isa Enquires me yentie o me pato wo asama me tie mu pa me tie mu se me every day aha ne da na news asama o ka na nwure we no aye me wanwa because me hu o TikTok say yes see omo amuko yi omuko fa nkofo ya fa omu soje adwuma na mati asemu enwure no no kure ni nyame nim Ghana ban we disappoint yen nukwe ni nyame nim ni se ampa se asemu e amukan no kure eye me ya yo no kure na ya ka kire no yemfo obi adwuma why mate ya menka ho ahoma ne da so da usu betumi afre na waba so na do adwen kire dia ba 0534501990 0593406565 obo ase sikaman bofo yeduru plane helicopter crash no bo champagne fo hye wo mo no akwakoye hwebodi asem bo hye no etu ayira after election no campaign dadana me wo fasefo na dwa live bruta nto utumi baso ye befawo wantumi amasonso de ya me wo fase bismarck wanya ba enti be mana kwanya no wabuaguram na agudie mu nsense de abesom ye homa no aye ne ho bibie wo ho mehwe me wo fase ba kwa ba majo hello nana kwanso kwanso me fa form na ba ye nana bia woko de nyame adom eske dodo me yentio anumre unze ye wo ha so na pani ba ko so be she bo se oba obe Cape airport wanye enti Ghana for de mo che bo na anya de mo di so ento mo yo mani fi so nyame ya do mo frɛ wan fan o man frɛ mo yo mani fi so ewurade nan kasa na be hwɛ won mate yankopɔn be kɔ so ahwɛ wo mampa majo afa majo me wo fa se Mavis ka so yentie wanumre ofa empenyi foi o mo hya bo mo di su ka kramai wa na se we de nya de ka se mo di su ana mo di su ase we ya serious we are the kitwe bi a esa mo ye di she o ma mo ko kra ni mo nyam to me so mo am this wide o mo she bo nyina mo ko ye ma mo mate na sem fa na sem ko me da se pa me wo fa se Mavis ka so anya me nhyira opi ma me mfa me last caller na ye mfa afrefo dwumadie no emfa ensi majo me dofo ye mo nsara nana bo moni fa pa mi ha o ama no pay enumre ma yentie o enfi lashe bi yes ko shobo na woni se wunri so a emfa wa no fa nkrofo ma ho omo so mo kama no omo kama no ni ebu ma no so bi nya kukudu ni se wurewure makodu forest ente na wo mo bi ade beboa no a na wotumi mo ano so krampo a enjwa wonu wi ase njwa hoyi enye
It's very disciplined for yo. It's real mala. That's it. Mese me da se pa afrefo no yentumi emfe be fise bre ene didi dwuma ntino me wo fa se Bismarck enya atena se na de obetie ni DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. It went there. It jawo. That day. I'm Santa, your man about has a coach. What you can see the more and home answer. What do you catch a prayer about Kumpo? I'm from over. Morning, I was one and on shoe and shoe and this hours. A business. Yes. Yeah, you have to see what I want to do this time. I'm what fast Bismarck man busy atena se me mana kwaba namfa agudie mu nsema ne sa ka mesoma ye wakase bo ne so Bismarck na ti say Ofen shaba bia boko sanso ye oh nyame adomete apo se wakọ otumi da kakra oh yes me kwa so ko bompa oh that's fine eno so ye e ka ho na eno na de nam kakra nkran ohu ye wo wiase de ene wo honhom mu so de nyame nhira why wo ka ye ne oh yes titu ni adwoa better better say ni sunsumo dum nti no ze sia de o da fom say team wa hwiase kra wa mo na afutu o ensa chire nipa aha so atiase ni jane kan ya dum simple nti ene na be boa no senior ene de emire ni yafa nti menya na fa jagum na yenko ani right abusa nyime mu adwome mu akwa ba kwan so nkoso kramra deal 106.9 megahertz wemra so agudie mu nsam papa na yemfa nso mudwuma di cases na se onsanso ntojuma de so nyime no wotie nyina ofan Nhyiraba Kwadwo Sammy binka sanso na baba so no Adjoa Agyei Sikapa se nyuma sinkonya de kan se nyime no nsia kase no enso so mba bibia monitor dwuma de no na se bibia de mafadu so no besima kadu se mambi se mensuma so magudie mu nsam papa no mede so na se onsanso atimi atodwuma de nso asra piesie enkoma Lumba super brono brembia makacho se Lumba super nkwa ana mitetimi kwa mo mafa dwuma de kan nyime no dwuma de bia wudi nsunwa nwa so American formal hey Lumba super sanso na enfu no me pacho nsu ade suma ho ya dwafo na sempo no awo Lumba super madama ana nyanyime ya jinkonya e wade kan se nyime no nse kase nso yede agudie mu nsem no so Mike so coacha hey producer ndi tena nyime no ona se watimi akucha nsem no gunkata so besma kadu se mambi se me mesem na so nsanso ento dwuma de nso nyime no Johnny show no live on Facebook dia hey capital D capital 106.9 weno champion Kofitela Iron Boy Kofite Aisha Jumana as baba friends Elans no pia images audio videos audio empokria and we house in Saudi nya no and so some social media platforms audio now so and set me to be share here and free me no gasa brand friends Caleb Jirenchi Mafo now sent maba kasa brand we about the senior soccer team the Blasters of Ghana and Modemano so kon can brutaba kai during that time ye PM 2026 FIFA World Cup na say opening game against my friends Panama a Branton and only go no and Shadma Michael Ghana and sweating me 3 months more points report amete and the club friends Coventry City me patroba guys Branton friends Brandon Thomas Asante Sabo Bokwena so no so etimi di juma de man Frank James Lampard and manager Adama club friends Coventry City report amete and say so mo pa Brantia your friends Caleb Jirenchima for no and so Ghana need shantia mete and said 27 million euros na club your friends Coventry City so no Adama FC Nojina na wa dia kan sepo no me patro Danish League and me no yade san komanyina no to Janani mi senya me aduma 23rd August this month ya Sunday now say Ghana Premier League ade can say transfer window no and so but we are later and say we be 18 days now say ya the transfer window no and say to me by we no see a reporter and me mensa kadinya no and so good ade can say Jumadi and so so atu to Jumadi na goalkeeper for Accra so folk
akwadana your friend say Solomon Agbasi weka ina nsentema Ghana Jacko World Cup on so fourth choice goalkeeper Okobidia name na ni tin enso enka team sheet no reporter men second me and the club a friend says Stellenbosch I was South Africa almost so ya brante no reporter men second say almost $70,000 and omode be fa kwadana your friend says Solomon Agbasi one no goalkeeper adema cross for Ghana and Tiametin says salary no de can say $8,000 every man be a brante no betimi age $8,000 and as no see later say free by dinano and so to judgment is na bibi bia and so timi akwankana na big game ba kutoja we no pre-season game aduana ade can say football club oja and so ni we no Ebony FC and so they redam so after 90 minutes of soccer fiesta no na say duana so timi a kire kan na ade can say Ebony FC a omon so timi anta Brante friends Zakaria Fuseni enya one go right for Asamoah and so timi sha one go na Brante friends Mohamed Abdul Latif and afa unya Steven Amankona Mrante we and so na timi nya 4 goals no and so ma Ojadiana football club anyime no yede san komanya no to janani misenya me adoma Agasia we no democracy cup and he on right honorable speaker Adia can say honorable Smina Kingsford Bagben speaker of parliament on there say empempi on so timi aise dwumade we entia meeting say ne yebebo ema dia no enti women side no ebetodwa Friday 7th August 2026 ebetodwa ewala Magdan Adia can say astrotem ne so enti army ladies and police ladies ana edis a big game no ebe windam so na mema dia no enso ya can say the clash of the titans Kumasi Asante Kotoko Krobia metema 4 blocks kuma pimba ba se kutu se bam omonso any glorious across so folk never say that until the bones are fully rotten sa game na ebetodwa 29 August no so Friday ebetodwa Kumasi baba ku pamasa no so latest a memense kadinya no enso atudwa nani ma Brante friends Abdelaziz former player the Masredo Oblast reporter men second and he say media man has to folk and so kwa Branton no bia and so any musa no so betimi secure Branton signature and tiamete and it's Branton were taking a stance as a stand here was it one we be choose to has to folk over media man as I say media man and so kwa dey can say African Champions League no was it one we has to folk ahead of club friends say media man no so latest and you know mensa kadinya no and so to Joanna so to medens na aduana airborne friendly against club friends Ebony no and na ukopiem and so Adjoa Agyei Sikapa Adia Cancer Park na so dia Kotoko so ne Benavesi adeboani after 90 minutes na ze Kotoko dinjo e ka ba ko mantimi ante na sago no emreni wa nyame adoma do kina enti ela beboa no wa project Adia Cancer Benafo no minim se ela wo support Kotoko mpo a ye ka two clubs ela still na Benabo nko a na nyume wa project enti ya se nyume wo join show live on Facebook na ze ela na odi sa dwuma de na ma onsan so atodwuma se na Kotoko dinjo against club friends Benavesi and so a big game to Adjoa Stadium KNUST 10 a.m. edin no and so to George where na bibi bia no and so timi akwankana house of folk and so ne abrantia your friend say kwakumu say goalkeeper obeka during the day so no so sia kan edima ho United and tiamete and say common so timi adu akire say in the coming weeks in so tis abrantia friend say kwakumu sa and so join club friend say house of folk and man nwanwa esian say ne enkanfo na come asam si mokwaya akoni mokwaba we no and so Solomon Agbasi work no and we benya so benya replacement tiamete and so many abrantia friend say Akumusa and so timi din koma dwachi na wenyime no yede san koma nyina no enso atuja na Kotoko enso atimi akwa Brantia your friend say Bismarck anime ho where your former player Adema Accra House of Lions and I say Heart of Lions auntie no enso a reporter mense kadi nyina no enso so atuja command yanke dos nemom Emreno kwa na international DJ Afiba Semasa adaje ni poso woni just a single minute crown fan chendi ya so office am na fe fly number D1069 Jacon phone cross am na nkomadi latest na ba no entia mete and it said Dreams FC and so atimi abopia Brante friends Prince Amevo one aya former player de ma Hoho United enti Prince Amevo entia mete said Dreams FC and so say ombenya Brante service and so latest and you may say condition to fisa mun koma ya bobo nyina no yem fancy na flying about dia sena meka no 106 na yenko phone cross latest no yenko famra Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9.
enso egusu asinkonya so kan ketes Lumba nsupa madika culture se nyume no wudi dwuma die bia na esa na se dwuma so bia enso nwanwa so ade suma bedwafo na se mpo awo no eye Lumba nsupa madam fly number deal 106 na nkofon cross amana ne nkoma no latest exclusive nya no enme ya de sumu dwuma de suna nsan so atumi ato dwuma de so me no kasa unim se ne me pacho Women's African Cup of Nations 2026 no tojo awo Morocco enme na big game ba ku tojo Egypt enso ne ade kan se Nigeria enso ne win dam so when eye final round of games and also tojo awo group B no and tell meetings say baba your friends Ali Omutoni and I say mpanifo so bani din say center referee unya baba your friends Alice Umutesi and also assistant line 1 and also reporter men say kana fe no line 2 ya baba friends Ngarasu Victorine and so line 2 official fourth official no baba friends Josephine me pato wanijiku enti mama mi anyway and I say officials no and penifon so etima mon san nota and me sa big me toja me pato Egypt man no and so in Nigeria man de win dam so no and later some say kadinya no and so toja na senti mama din koma and so just ewiase fana nyina upa pani pa say dia ma say jaguni chempa your penny friends say Yan Infantino FIFA president ene ya masa jese won empempini akase akura anase we no opro ompiawia Yan Infantino piawia ni nyina se na ade kan se emergency meeting no ense timi tojo Rabat eno jese nyame aduma do tina de tojo bia no ye betimi ara bedan nda so mo bia dwuma de enso enyume reporter men saka ene se kopia enso Indonesia mainma me pato amu football federation no enso timi adromo support de mo pania ye friend say Yan Infantino no so latest enyume men saka dinya no enso tojo dwuma de sina bibia enso timi akwanka no pa joani sho na bekai semi din komama sa brante fence Mohamed Salah Gale the Egyptian king wa joining club your friend is when enso so transport and you may answer and area yansa so videos so yes in tuba journey show no live on Facebook and na Ella baby so no etimia project video no during that time a branch of friends Mohamed Salah Gale and shot touch it down Istanbul Maza now say cameras say idea can some microphones phones outdoor recorders outdoor now some pa branch na no this and so later say me saka dinya no and shot to the entiamete and it's a branch no copyment so Turkish league dia and the most highest end player na simple no the most high paid player and tell me it's 17 million euros. Anna every year be obeje obeka brand friends when and share Victor Osimhen Nigeria need this way one every year be on 15 million euros more Salah Gale ebenya 17 million euros after say one so team add 2 million euros and so per brand your friends Victor Osimhen and so later some second man ya didn't nyina so Emma Nantiamete and it's a brand ebe jersey number 61 and Ella just say I don't know metese Ella was speedy brutal yedi Mohamed Salah Gale unkomanese one wedi cry that what just Ella well enti yanto aso yani nkomo and onso nkomo akafi obanti Mo Salah Gale ebe say jersey number 61 so transport and me dey san nkomo nya no and so to nanim say branch fence Vinicius Junior assistant say what matter and I say work Arsenal and so etimi akwa airport bi one who demanded 30 million euros every year bia Madrid say on be man 22 million and I'm so be and I say ehun eten say branch fence Vinicius Junior and so we know the contract and so Madrid team and they are penny friends Andra Beta one air sporting director Adema Arsenal team no wetin komo entiamete and it say wakache players outdoor omusu siaka Adema Arsenal team ne say munyina mun kama kuma ntumi am Vinicius Junior ye your confidence on so ebetimi adwane club friends Arsenal no and so penny friends Andra Beta me patro sporting director and so the club friends Arsenal and there is a player be free Arsenal and also player be joining Arsenal and am penny we so no this an come no and so officials and the players outdoor Susi Academy Arsenal team no and me de san komano and so to jana friendly game back to toja me patro club friends Chelsea international DJ FIBA team no omudincho against club friends Juventus after 19 minutes Juventus team no and so team as Chelsea kabako na after the game no pania your friends Xabi Alonso ono ya manager Adema Chelsea team no wadin komo wasi enkamo biantiase wasi Liam Delap de masa mpempi bekai na international DJ FIBA das my man anu dam says striker
di every time bia Chelsea bebo game anko enom de so bono enso bono coach ni sie nka mo bia ntiase titru ne international DJ Masa upompo abrante no watena wase abrante fence Liam Tilap no wa penasem brutal especially in the touches say ball bound ade kan say midfielders Enzo Fernandez mo balu ball en fifia na sempo no ko opponent final tap the Robert touch ball no enso agia to form no was who did say this season abrante betimi ashe 30 goals na Masa Xabi Alonso se onima Masa minim ja won Liam Tilap mu wase nkamo biante say why striker wonu betimi ama ne 30 league goals and so nkoma manager de ma club fence Chelsea openi fence Xabi Alonso so no dia fan striker Liam Tilap onwume no ye de san koma nyina no tuja nanim say dia Xabi Alonso antimi anya Madrid so no penia je friends avora belo mu nyina antimi anya Madrid and it's a team bonding, team cohesion. Some Madrid team in na and so to say this enti Alabama some image no na ya this and command and no power ya just a technical team in na was some Marino and any backroom staff in any Real Madrid playing part in na and so to say as they say omo ewa preseason omo so train out no woman nyina so timi adani in and also later sir men second Masa this season the Barca one confirm mutim no mubegina yesense ade kan se bonno and so timi o Marino and so ade kan se team bonno and so timi abab club fence mad and also later sir men second no and so to jana me no kasa lamia man Nasrawi bana esia kan de ma Barca team no after say what the Royal Spain national team no and so kwaje World Cup ni say in holidays no on any baby girl Ines Garcia omo ade kan se Colombia na say omo so kodu ade kan se Cartagena na ntiamete ani say unza we no Cartagena city no omo mayor opani friend say Dumecte Bell Pass was Lami Yama were enjoying brutal and ntiamete say in the coming days opani no and also Brenton so be called Bogota just a ship dealer the ship dealer ni fiono and also ni krumo Bogota baby a ship dealer mpempi wa turn the ship no Lami Yama Nasrewe ntiamete and say wo fi Cartagena nessa wo ko Bogota no so latest and me say kadinya no and so to jan command di anke doso na mom Emrenuko international DJ minimsa wabo se omayo enti kofitela mo producer say yanyane mfansiti enti ametin say branch friend say yan diamante wano menuka say one sweet on Madrid ni na wie na onyane final training and so our RB Leipzig when oko say goodbye to ni teammate and ade kan say technical team ni nyina enti na say ade kan say RB Leipzig omo training ground there train na branch ya je friend say yan diamante when Cote d'Ivoire ni branch we 19 years old na so one so timi touch it down training ground so any final train now reporter men say kan say branch friend say Bruno Guimaraes to Arsenal here we go penny for we contract no oma we say Guimaraes and so be join club friends Arsenal 75 million pounds and this guy no so APM na yes so no Franco Mastantuano player with Real Madrid and Tiametin sa Fiorentina and so any na we when a loan per 1 year and a Brantano and so Ekobama club friends Fiorentina and what Italian Calcio Serie A come on Diamacacho and Cadoso Nemo Americo I was saying international DJ Fiba so Eddie Awoswano Ebesoso and so Edemanti young for good Munsema Bobo and young fancy and Lumba and Supase Sa Brano Brand Mutimi Aqua Masu and me am so and concourse flying my dear 1069 and go phone close a man and come my dinner by faith if it's some common yada so Michael so quota and etimi produce showing in Anna Bafe sports team now led by Mr. Kwame Fum almost etimi abwa etimi and my moral support me the best makadu say we betimi afreme man bise na ya so no mamincha Samje Bakery Mama Julie oni ura Mr. Samuel Hene Afo and you mean so bankuni tilapia ni to janti yenchamo na fe Mr. Return so tema come to 2 la Jos o tema come to 1 bema ya and me for man temo bet mantimi afo nti munyina yenchamo na fe nti wafa am yemfansi international tuna say say wasa wosu no de be wosu enti no ana ehuhia pa nti me wafa se Bismarck man pise na wote ne nka no nti no eno ho asama ina kasebo ne yebu no komu se pon ne asore yakwa awoda mienu bi wa ha no mentin free hodom na kofi yemfa kasebo no emfa ensi na woda edika no me wafa se kwa me efum ana oto nkra di ba ye na enye ono ane dia odi ma obi kwa me efum edi ma obi na nipa a wode awoda ne ba ye na nkasa no ni din pa enie Adjoa Sabambini mi Adjoa Sabambini mi tie DLFM 106.9 yakwa ni 24/7 enti enipa a wode
birthday ni ba no abɔ ne din no enti wo kyerɛ mu a na de nyina na dɔfo ba akopa onte ne hu gyan ne din de Madeleine nana akua afiri ye tewia dodo afa ne sɛ ɛyɛ Magilito na wei afiri mi ame wo faase Adjoa saa bampi no kyerɛ na sɛ de me wo faase Nyankopɔn ato no bo asiesie ne kama ma n'ani aba ayɛ degedegya na wa mana yesuku nomenomen no onko so ahwe ne so Nyankopɔn fa na taban kɛse a ɛkata ne maso a aboantata anya ho kwan no entom wo faase Madeleine nana akua afiri ya dodo a afre ne sɛ ɛyɛ Magilito yi ɔmɔ ne ho ban fra domo kwa domo ɛkwatenten ɛne wonyini kyerɛ ɛna abusua ne nyinaa ɛsrɛ ɛde amanode ɛyɛ Psalm 91 na ɔde ɛyɛ mpaebɔ ɛde ma me wo faase Madeleine nana akua afiri ye tewia enti mo faase ɛkwatenten onyini kyerɛ apomoden ɛne yɛde na twede yɛ Nyankopɔn mmebie sa apono no ɛmfa ɛmɔ happy birthday once again to you Madeleine nana akua afiri ye tewia nyame nhyira opini wa woda no ɔnyɛ ne soronko wei afiri yɛ na de nyinaa Adjoa saa bampi na ɔde a woda soronko wei ɛbaye na de twato no yɛ me wo faase international DJ afiba ɛna ɔde abai no kyerɛ ma happy birthday to ɛyɛ ne twins we entafo pa na de odi kan yɛ Christabel ana afi ɛyɛ Christabera ɛne na Nyankopɔn twede yampon borobole besa ya dom ɛde afi ba ko aka mo mfie hom enti brofo ne ni ɔse may your life be as beautiful as you are full of love laughter favor and good health may God bless you both abundantly and may this new age bring you more joy together love you so much from the international DJ Afiba oye adwuma e wo DLFM 106.9 ana wo kyerem se ne ono wane ntafo onto mo hu gyan kra edimo fa se ba Christabel ana fi Christabera Nyankopɔn de Afiba ko aka mo mfie ho a onye mo kese papa ompagya mo mfiri ademo kwa ademo enkwa tente na onyine kyerem ɔde ɛna twidi ya mpɔn Nyankopɔn besa ya dom onfa no mo wei every international DJ oye adwuma ewo DLFM 106.9 DJ Afiba ena dia wo den ede eba na Afiba wo say ba ku bi ho apesa wa prepare chiri boni tew na yebra so the law is the law enti boni tew time we dey me am time enti ye ene yensa na out na enti kwajo metra go fi hwe mi we nim me de one fantastic woman bi atoso a ene ye na woda pa ye glory shoes Antiesta. Glory shoes. Yeah, we end Antiesta. Oh, yeah. DLFM ye shop back him. Oh, better. And who fe pa. Ono ade amedim ne mu no pa ne ye. Aseda. Yeah. Aseda. Yeah. Na wo ba aseda no so a. Oh, nyame hira no. Ene ne baby. Mama. Ne wo twa nkasa. What say? Ne wo twa nkasa. Oh, yeah, fantastic woman. Oh, said you kasa ne hu twa no. Say o kamfo obi ade na meboa. Yeah, pesi ye hu ni. And say Mr. Ogum dia. Better. Yeah. Better. Say ne dia. Oh, nice woman. Yeah. Say obosi. Na tiri na nim ba bia dem. Sa pepepe. We go fi wo kire na ho no ko. Na go fi na em wo ase go fi no. O gina ba bi na o meka hwe na wagya ni nyina. Na ho kire na ho no ko no e kire sen. Bibiam. Say efa na didie mu sika sem we ono ne ma me ba na chese ne pieto ne piete to etote kura okọ so no say mama glory die ono won ne ma otonton on say me pese make cancer what you say advert na me yam ese go fintali ahudu e nyina dodo akura ho na de firi wi na papa wa no din hey ma che no and this esa Afiba ne yankan sense nya minsha no wate na koma pa ene odo a wo ma yem papa da Lumba ne na busua ene opepa wo de boa ye wadwuma ya ekwan mu nyina no Nyankopɔn hira no pa na onye ne kese ye mpa e bone say ono Nyankopɔn pagya ne fira dom kwado ya check ne pa na ayi mentima mafia medidi nti ochina wo ba okay da bia be kwa stages so what can say stages de edu de den a aya ye ko enti esre no we de efie de ahwa na amfa adwuma enti odi oba onhia yen e chena chena so omra office na amamre ne de hu hia ti migina ku vitela na em ne DLFM na em nyina ne eman happy birthday Mrs. Mina no awade. Oh yeah, Miss Mina. Miss Mina. Miss Mina. Okay, Miss Mina. Miss Wilhelmina. Edino. Miss Wilhelmina. You. Adjoa Agyei Sikapa. Eno wo fa se o ma machi gu on. What you say? Na ya we she. Mama Glory shoes. Ya we she happy birthday. Nyankopon share baby wo bia. Oh yeah, Miss Anasa, oh yeah, Mrs. Me Miss. Better. Minimsu wa wane one country. Anka mechi watum. Enti kasi ya bono ya de asi
emusemufo ne ye maize meberantwi ahofadua nani aba dejedeja ye tire hwe de se sirechira homa ene se mu ma yen nani wachi na ngofa asefo benu Bafo Regina Broni fite ena fi tuntum so wio akete boge Emmanuel osenya ako eboy okase bodemu esan ba kuya san akobọ adwuma MCR ena champion telebe mo boada Kofite ansuro jano no Iron Boy ede nam Facebook ena fi yitima kasebo no wote yenka nimre DJ Ziggy senior man himself echinchim kasafire mfuma de sumya nimre akenkafo ye banu tu edi ameje so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bona na otafrija menem wofa seba Adjoa Agyei Sikapa na me fa enchia we enkoma sister ma oni ebusuafo na mo okwabenya entino sister ma oni mi kumpani ni na enchia kese enkoma mo ende enumre omo wen kwabenya na ukunu pani ne ye hwan ya sa mi chia mi se mi kumpani o se san nuku na na o se san wawade afi ne matias na menim se bia ukunu ne kitu awom ene bia na kesi wa wala mama tu ena mo va se wo bobra mate enti ye kɔ no afi ba na etena se no de awusu dwumadi na beso mo na wonim se kwame papa bi se kwame papa bi tedi ni ye se kwame papa bi ode aba se kwame de abebom enti se da medical ka kire mo no kwame papa bi ede enwuma ba bonten a wato din etwi medofo mane ntwi ne yanku anim enti mesra wa ban kansu oni shi ena de ba enwum ne mu odesa no manam ena DJ kokopa bi Spotify Audio Mac Boomplay babia YouTube no nso ehɔ no me se kwame papa bi ana se kwame papa bi official subscribe na yanku anim na bibia anya fan yanwum wei a latest banger in town yakra mo DLFM 106.9. Semi kono semi yana sano semi kono na semi yana sano me and Satya pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome.